August 22, 2020, The Times of India report অনুসারে চাইনিজ বুড়ি যিশু নাগালেন্ডৰ উৰুমুৰু ফানাঙি দংখা না নাগালেন্ড বাপ্টিস্ট চার্চ কাউন্সিল যত বাপ্টিস্ট এসোসিয়েশন সজাগ লাই রিখা চাইনানি ইস্টার্ন লাইটিং এবা পূর্বী বিজলি রকনি ইয়াকনি কাটি হই দংলিখিনি বরক যিশু খ্রিস্ট ফাইকে হিনি সাও আবো বুড়ি অঙই বুমুং হিনকে ইয়াং সিয়াং বিং এবা লাইটনিং ডেং অকাল গ্রুপ চাইনাও 1991 এডিও এস্টাবলিশ অঙ তে ও কান্ট্রিও আবো বেন বখলারি জাখা তামনি হিনবা চাইনিজ গভর্নমেন্ট বরক এন্টি ক্রাইসিস নিওয়ান সুমানি বাগৈ বেলাইখনো ভায়োলেন্স ক্রিয়েট খাকিয়া আবনি আগলো 2000 এডিও বরক নিউ ইয়র্ক থাঙै আরনি সিমি কন্ট্রোল খাইনি সেংখা আবো তাবক নাগালেন্ড বেলাইखे উদ্রমুদ্র খাই দংখা খানান থাকতে বকসং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আবো তাবক স্পিডলি সামং খাই দং স্পেশালি ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশ দ্য চার্চ অফ অলমাইটি গড বরক সাও সময় কাতালনি জাগাও তে কাইসা কাতাল বাইবেল অংখা আবংখা দ্য ওয়ার্ড অ্যাপিয়ার ইন দ্য ফ্লেশ Nagaland Baptist Christian Council GS Reverend Dr. Jelhao Kehu Tamosaka Himalaya the Church of Almighty God from China already Christian faith no lama korani sengkha te attack lani sengkha Borok belaikeno well organized group aggressively borok baskango thangi tongo kabangma Facebook page YouTube WhatsApp group ni bisingti khajin taute boksong phaidi borok bahaike borok no khiyo kasari singnai leno sing apuni sakang mathai satni 15 nai leno diari phatrok bai huske tongdi borok saka saka mera haike noni thani phayo phia khabi singole borok thamsi kotung gego mahaise saka saka ke belai kaham mera kaham bikhumu kaham phia bisingo ke thamsi kotung nini phorno sarani se tabuk social media o borok asik image kaham bars kaham kaham riwi tongo ab bepak nini phorno morke khiklani ni kaise trick se number 1 Facebook page kabangma borni Facebook page tongo aro HD photo colorful artwork belaino attractive poito khlainai rokno phemlongnani bagai baksa baksa hamjagai like khlayo join khlayo Next, abon yagulo borok WhatsApp group te Messenger group nano add khlainai software connected automatic reply khlainani system tongo ningkha kha bisingo belaikeno kha kanai je borok belaiken faithful belaiken careful horo bosalabo call khlaihni ning wansuknai Next, ning jodi first WhatsApp group okay boroni mokolo thikthak hingake borok nono next WhatsApp group add thainai arono borok nono video calling no khlayan chengnai WhatsApp group calling no khlayan chengnai o group ning jodi okay bepano thikthak hingake last group no aro bonono borok add thainai arono boroni je main doctrine boroni je kirima singsa firnani sengo Number 2 YouTube channel rogo Christian movie hini search khlai kahinke boroni HD quality movie bang sinugo tolao sijak nungnai The Almighty Church of God সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর কি কালেসিয়া নাম্বার 3 বেবাগনো ঠিকঠাক হিংকে বরনি পার্সোনাল নন কল খাইনাই তাই বরনি রিপ্রেজেন্টেটিভ নিনারা সবাই নাই অমাইকে বরক বুইনো লামা করেও মঠা বাই চালিও তাই মল ব্রুম ব্রুম কাইতর বাই চালিও থেজনি লামা উতলাঙ্গি থাঙো তাই বরনি গুগল প্লে স্টোরবো অ্যাপস কাইসা দङ ও অ্যাপস তাবক সুকজরা 3 সুকজরা 1 লাখ ইন্ডিয়ান বরক ডাউনলোড খাইয়া খাজান তাবতে বকসং ফাইদি সিং বরনি কিরিমা সিংসা ডক্টরিন নাইলায়ানো পাইতিনি সালো কাইতনি মং স্লাইজা কাহিনী বরক সাও ওল্ড টেস্টমেন্ট ইয়েহোবা New Testament of Jesus Christ tabungake Almighty God eba keplaisa kaitor eba sorbosoktiman Ishor borok Bible parjo phunugo Revelation 1:8 angno alpha angno omega ya phangdei bosu hini subrai keplaisa kaito sao bono phaina hine o kaitor bo tak butongo agi butongo oro keplaisa kaitor hini sijakba abon bagi kaitoni mung paithago keplaisa kaitor hini hinai borok aba hini sao Revelation 11:16-17 hake kaitoni baskango sakni asuk thaingo asuk laijak okra khulpe brirok potap sak lailai hai hini sawi kaitono kulumlaikya o subrai keplaisa kaito ning tak butongo agi butongo ning nini phan krakno samungo phanangi bogra amabai singnono hambaido orobo keplaisa kaito ni sijakba abon bagai paithani salo kaitoni mung keplaisa kaito nai hini borok salayo haidi sing naileno Revelation 22:21 subrai jishu bepono khairok thun amen Bible paithak kokse jishu ni mung bai payo Ake bahike kaitoni mung slaija kahini sawi mandrak Hebrew 13:8 Jisu Kristo mia bahaino diri bahaino mol brom brom bahaino tongai sini kaitor pote slaija gya tebuni mung boslaija gya Singna musuma ke haise o Bible barsogo bojaga kaito saka je paithani salo ano Jisu taring sidi Almighty God chering sidi hini sini kaito to mol brom brom ni simino Almighty God sing ase song sakangno adam hoba ase song sakangno osangsar phai song sakangno sini kaito to mol brom brom no Almighty God Genesis 17:1 Abraham umor nokha bisi chuku phuru subrayung Abraham bai nukjakha tebono haihini saka ang keplaisa kaitor singaronugo kaitor pulian simino keplaisa kaitor bo mol burum burum simino keplaisa kaitor bo Almighty God simia creator God bo the Lord heals bo kabang ma tongo boni mong hai Number 2 The Church of Almighty God doksao Jesus Christ already Almighty God ongoi osangsaro phaikia China o buri ongoi phaikia abo ek pitor Chinese 17 kokdiari full pilong kaini borok sao phaidi sing nailayano ek pitor Chinese 17 busthunani jora sopakia
phia kaitoni borokno sekang bustumjaknai sing soda bustumjake kaitoni aroni kotma kahamno poito khlayaroni tamo ongno oro kaitoni borok hini sao already kaitoni borok kaitoni bosarok bustumnani hinmani abo majra benani kogya sing ek pitor chaini barni simi onni jora porikhe nuknai kok bokhorokno sijak Christian ongoi satok jarani kok sing satok jangmani bisingti kothar khlainani reform khlainani bagui phola kothar already tabuk samung khlai tongo sing nugo Ephesians 5 ni 25 ni simi 26 o sai hinjani rok Kristo bo sakno rewi mothano hamjak mahaino norok bo hiksongno hamjakdi mothano tuyo sui kupur khlaibai bini kok bai abono kaitoni yago yaphari rina hinai se bo sakno riwo subra jisu kotalkhe borongoi phainani nangya bo already singbai tongoi tongo Psalms 48 verse 14 tamni hinba bose kaitor mol brumni bagai bose kaitor bo mol brumni bagai sini tuithernai ongnai mathai arais ni 20 anglorno joto dagi ma haike tongna bagai borokno fringdi phia moitunardi omol payasak aknor baimang tongo kaitorongkha perfect boni samgo perfect bojodi tewaisa borgongui abo buri ongi phaika hinke perfect no onglia kok hinke abote kaisa jisu se 2 Corinthians 11 verse 4 jing noni thani pirma o jisuno karoi khoroksa sukphano te kaisa jisuno pir phaike norok bono kaham kheno hamalogoi tongo phia norok sini yak tui manmani o pholabai a kothoma kahamno kare te kaisa pholabai te kaisa kothmano yasago next mathai 24 ni 27 borok sao salkabai eba is passing chaina tongoba aun bagi chaina borni jisu kristo already phaike hini phaidi sing naileno mathai 24 ni 27 tamos jakdom tamni hinke salkabai ni sal thangbai bakha nokha jilik sakhe nokha feeling ma haikese borni sajla phayano nokha feeling ma haikese hini orosi jakdom aboni meaning ongkha saiman slabia wansuk jagya jorao muk phili kaisao jisu kristo phajini kongni sao sakao sing porikhe mathai 24 ni 24 te 26 abo odiari phatra masia phatra iko orose masia orose kaitor ni saman actually abo borni kok se abo sijagi tong haise abon bagi sini kaitor sini Prabhu Jisu agino cycle langmani je diari phatarok phainai hini samani abo tabuk se nangi tongkha ri nang phainai next Luke 17 24 borok sao borok ni sajla hini sijakba aboni bagai borok ngi phaikya tei satok jarani bonangnai tei taboni borok yang siang bingno nonnai phadi sing naileno Luke 17 ni 24 25 noka philik puru yapang busuk jilik sangma hai borni sajla bo bini salo abahaino jilik sanai tamokhe bo aboni sakang panjrino satok jagna nangnai taboni borok bai norjana nangnai verse 24 noka feeling ma haike subra jisu bo hotat chake phainai borni sajla hinmani abo sini subra jisu o sangsaro joto sumsono rojona bagai borogongoi phai bini samungno complete khlaikya abo sini subraini upadi se 25 verse subrai o sangsaro phaikya satok jakha kurso khaji jakha jiusro banjor jakha abono se sao sakao nakhe haino hai lo sotoni teso singsi jakno apro uko orose ebake iko orose hini borok norno saono haipano naina hini ta thangdi kaitor sino srai ke seklarika omhaike salcha phainai uko orose masia iko orose masia hini anbagai diari phatra masia phatra kapangma phainai sing abono ma sirinai abherni yagodri kebo klaito hangke sing arni ma kharnai tanba sing mathangjana bagai hingkangke sing ma kharnai hese anbagai abairo pateu khe sing mol brombroni bagai morkeo se khiklai rijaknai next Revelation 16 ni 15 Revelation 3 ni 3 mathai 25 ni 6 aro sijak tongo subra jisu siko khaikla phainai hene aun bakai borok sao subra jisu chainao already siko khaike phaipai kani sao phari singnai leno Revelation 16 ni 15 khnadi ang siko khaike phayo sisawi tongoi bini ro kaham ke nai tongnai borok bo hamjajak hake bori kuri khe buini basngo lasima singsake tongna nanglak siko khaike to phainai phia abo pholao muktui thangjarni bagai phia pholao sisai tongrani bagai hake abo siko khaike onglak abon bagai sing saimanglak okogya chainao phaithangka sing saimalia okogya okongni meaning ongkha sing ri kufur ke sui tong nangnai hini sao er mane sing pap khlaimarno nakar sanai sing kathar ke tonginai sing proposition basngo lasima singsa ongya tike se sao abon bagai je sumsono nakar sanai tongnai ri kufur ke sui tongnai borni thaneu abo siko khaikla onglak Revelation 10 ni 3 hake norok phorengjagai khnamano wansugini abono rakhogi tongni sumsok yakardi ning sisayakhe ang nini thani siko khaike phainai ang bufuru phaino norok sawi manglak aw belaikino srai jisu kristo bufuru phaino abo keo saimia kintu phaipro sing sumsok no nakar sanai kathar ke togi mankhangke sing sisawi tonghangke jisu kristo phaipro sing saiman slapnai bobai sing thanglangnai sing bon thaniwo kathar ke tonghangke jisu kristo sino trangi thangnai abo se sananayo abon bagai subra jisu siko khaito phainai phia abo pholao mudu thangjarni bagise
ফলাও সিজা তংলনি বাগে হিংকে ততরা খানাং খানাই হিনি সহ মাথায় 24-31 সুব্রা যিশু সিগো খাকে ফাইফুরো তামো অংনাই সিং বাইবেল বাসনাই লিনে মাথায় 24-40 সিমি 43 আফুরু বরক খরক নই খেতো সামং টাংলাই তংখে খরকসা তালাং জাগানো তে খরকসা কালাং জাগানো বুড়ি খরক নই মাই সুগলাই তংখে খরকসা তালাং জাগানো তে খরকসা কালাং জাগানো হাকে হুসকে তংরি তামনি হিংকে নরনি সুব্রাই বুফুরু ফাইনো আবো নরক সাউই মাইয়া অকক মুজুনারগি সিকক বুফুরু হাব ফাইনো আবো নকফাং সাউই মানখে বসি সাউই তংই নগর সিকক ন হাবলিগলাক 2 পিতর 3-10 সুব্রাইনি সাল সিকক হাইকে সে ফাইনাই অ সালো নখা গরম সাউই কামাউই থাংনাই নখানি সাল তাল তে আথুকি রক কামাউই থাংনাই संसारबाय बिनि आरो तंमानि बेबाक न कमावि थांनाय सिंना मोसमाखे हाइसे नरनि जिसु सिगो खाके फाइफ्रु अमहायरक मुसा सुक्द अंखा नेक्स्ट माथाय 25 नि सय हरदि बरखे इको कायजांनायसा फाइसक पाइख्या लामजाक फाइ बायदि हिनि सिरि खगलायख्या बरक साव ताबुक जिसु ख्रिस्ट अलरेडि फाइख्या बनो जे लामसगिया बरक अ ज्ञान करि सिकलि रखायंना हिनि साव जे बनो लामसंनाय अ ज्ञान गनां सिकलि रखायंना हिनि साव फाइदि सिंनाय लायानो माथाय 25 नि 1 निसिमि 13 जरा परीखे सिं स्राय स्राय साइमाननाय काइजाक नायसानि बरुई खरकसासे गोबां माया अ खरकसा बरुई अंखा आबो मथासे ग्रीक वर्ड सिकलावनि बागै पार्थेनोस इउसंखा बरगंखा मथानि फ्रेन्डसे एबा काइलाबारिओ कबक जायरसे आबो रेपसानि जागुलासे अंनाय नम्बर 3 बरक सावो ओल्ड टेस्टमेन्ट यहोवानि कक निउ टेस्टमेन्ट जिसुनि कक सिल ख्लाइजा किनके जिसुनि सेकेन्ड कामिंनि कक मीन्स बाइबेलनि फातरबो एगाइसा बाइबेल दङ आबंखा द वर्ड एपियार इन द फ्लेश फाइदि सिंनाय लायनो सिल ख्लाइजा बिजाब निउ टेस्टमेन्टनि फातानिया आबो निउ टेस्टमेन्ट बिसिङनो दङ आ सिल दङ सकागैबो फुनुगिरि जाखा आबोनि बागै अ बिजाब बाइबेलनि बिसिङनो दङ आ सिल दङ फियोगि माननाय जिसु ख्रिस्ट सिमिसे रेभेलेशन 5 हाके अक्रावनि बेरे खरकसा आनहायनि साका ताकाबदि नासिकदि जुदा बसंनि सिंह दाउद बसंनि अबर कतर ब काप्लाय अंखा हाके ब असिल काइसान काइसिनि न सुकागै अ बिजाबनो फियोगै मानो हाके बरनि जिसुबा ब बसंनि अंखा साइमानलिया चिंनुगो रेभेलेशन 5 नियागो आरो जतो गतना अंगै तंमानि बेपाक सुकना हाव तंगिसे हाके बरनि जिसु निउयर्क नदे सुकना हास नामखा सिदो आबनि बागै रेभेलेशन 22 नि 18 सिमी 19 जरा सिं परीखे नुगो अ बिजाबनि कक दियारि रक न खोनानाय रक जतन न आं जहन हाइहिनि हुसखेरिवो खरक साफानो अ कक रक बाय तै कक थाइसा सिक फानो थेपाखे काइतर बनो यागुल सुफ्रु अ बिजाबो सिजाक तंमानि बिरिमान रकनबो फनांनाय फिया खरक साफानो अ बिजाबनि कक दियारि रकनि थाइसा सिक कक फानो सिकामाखे काइतर अ बिजाबो सिजाक तंमानि बथाइनो बुइबाय बाक्सा बनो सारिगलाक फिया अ बिजाबो सिजाक तंमानि टाउनबो बुइबाय बाक्सा बनो हाब्रिगलाक काजन थाउथे बुकसं अ बाइबेल बार्स परीखे सिं स्राय स्राय साइबानो काइतिनि ककनो केबो थेपे कांकाके बारि कांकाके काइतिनि जतो स्रायमं खालायनो हिनि ते काइतिनि टाउन हाब्रिगला हिनि साव खावन बागै फादिसिं काइतिनि टाउन हाबना मुसुं कांकाके अ मेरा खंनाय दलनि याकनि सिं माखारनाय साक साकनो काथरि सिं आरनि माखारनाय हाइसे नेक्स्ट जहन 21-25 जिसु आसिक सामं खालायमानि बाइबेल से सागिया बाइबेल से सिजागिया आबोनि बागै बरनि जिसु तेकाइसा बाइबेल निखा द वर्ड एपियार इन द फ्लेश फाइदि सिं नायलायनाय पुइला तामनि अ बाइबेल सिजाखा जहन 20-30 बिनि सागिरनि बसकाङो जिसु सजनि सामुं तेबो गोबां मा खालायखिया आबरक अर सिजाग्रिया जिसु मासिया फिया काइदिनि साजलाय हनै नरक पयतो खलाय अमनि बिसिंति बिनि मुङै माथां जाक्टं हिनिसे अकग्रक सिजागो जहन 21-25 हाके जिसु तेबो आसिक सामुं गोबां मा खालायखिया आबरकनो मुंसा मुंसाके सिखे आसिक बिजाब गोबां मा अंगानो आबो अ संसार सुदा जागलाक हिनि आं खाकाओ आबरक सिजाका हिनके गोबां मावं खामो हाइपना आबो सिजागलाक सियानो हिनिबो साजागिया नांगैनो तंके काइतर अ बाइबेल न सिखामो बाइबेल कमप्लीट अंखा रेभेलेशन 22 नि 18-21 सिं परीखे साइमानो बाइबेल ते मुक्साव थेपते करि बार थेप करि हिनि सिजाक दङ रेभेलेशन 10 नि 4 आबरक गुरुम साखेनो आं सियानायखा हाइपना आं सुकना हाने हाइनि सामाखनका अ फैरां थाइसिनि गुरुमुइ सामानो खगितोंदि आबनो तासिदि काइतर जेनो तासिदि हिनके तासिदिनो आबो केबो सिबुमाया सिजेनु फानबो करि केनो फानो नेक्स्ट बरक सावो बाइबेल आबो कसाम अंखा आबो जस्ट काइतनि सामुनि हिस्ट्री से बेबा कक बाइबेल सिजागिया काइतर बाइबेलनि फातरो थाङै सामुं खलायो फाइदि सिंनायलेनो बाइबेल अंखा असंसानि मेमु तिनि बुफां ब्लाइ काइसा नायतोमनि खुमबुबार बारि दमनि बुमासेरै बाफुरु फक सादांमनि आंनि गथां दमनि आबो बाइबेल सिजाक दमनि नो ताबुबो अंगै दंखानाबले अ संसार से बाइबेल बाइसे संसार हाके बाहाके अ बाइबेल लिमिटेड अंगैमान बाइबेल जराबाय बाहाके हिमि थां संसार
paimani yagulobo sukna hawo Bible ni kok khananai noknai bisik se updated bisik modern nini sakang nini all time table calendar no parongi sukna hawo soda thangi tongikha ning o 2022 tongoi okok no saito hake bahai ke saiman o Bible ka samong kahini tinsik jora kai tuni kok nangi tong nangi thangnai hake bahai ke kai tor Bible ni phataro samong tango hinoi saiman nai mark terne kotriso singnugo habai nokhase kamawono ba ani kokrok kamagalak Jisaya 40 ni 8 samrok murano khombubar babrai ongo phiaba chini kaidoni kokthairogle mol brum brum no tongplainai next borok sawo Jisu Kristo se Old Testament no mani yahini sawo Old Testament no Jisu ni asaimani simi theimani jora kathang ongoi basamani simi second coming jora bebak se Old Testament no kok der sijak Old Testament no sijak tongmani bagai se Jisu phayo bose Old Testament ni kok no fulfill khlai phayo Old Testament ni bagai New Testament bo phayo Mathai 26 verse 54 Omotui hinke elemago omohai masema ongnai hini saman abo bahai nangplaine sala hini Jisu Kristo samani ke boni jotto boje khlai tongmani abo Old Testament no fulfill khlai bagai se khlai tongo khajani taukte boksong soisai kajuni phala kathar ningbai kok desa obidini bisingtei hake phari mathangsana bagai ning o jagani mak kharnai o mera khongnai tol bodon yakni ning sak sak no mak khadri nai phari asing nong thon tini jotono